pa ye samu akwa bebie me Adom TV Badwam na o hwe no mambot ene Sandra Kapo ye da mose ahosepe no wode abreye na pa ye no so mtwitwa bi behihye mu no ne ade enti no ese bebie wu ade amaye ensuo ne to nti obi anhwe no ho yie obi ankra ha no de binim bebie awo de na emframanom ne ade enti ya no ahwe ho yie bebie awo no area no munya park train na ebutete a na ese watimi apie mpe kirasam bia na e wo se ye hwe apomuden ho yie obia se woni apomuden ntimi nkwa adwuma ntimi nya hwe enti eho enkohia se ye ni C4C homeopathic hospital Dr. Penny Michael Chamatin edi enkomo na stroke no so o hye ho pa ni nyina se bosumi se wonim so se ye bodero afa hypertension ho wan treat no wan hunu BP status a wo hwa brantie kama baba wa kama there's stroke aye no enya wo so eno anu no ye kan na nya agudi o ebi nya wo ahwe ho yie me nkasa bebre doctor na nkasa wa ha eni ebedi nkomo sima kakra yi afa stroke ho kakra na obetie no kura no mane mpusu na ne wo ye bia de stroke de beba onipadua so no medofo no watwe ho e de afrim wonan no wonsa wa ni bibia wo mpo na da asai na enei sabi stroke no abeche wa wodadem obi nkoma wo timesro wo nkwa wa hoden na ti nkomo we yie pa na wa beka se fia kan timedase so wajebre show yen live on Facebook/Adom TV Dr. Michael Chamatin bemu akwaba that's a multimedia doctor oh nyame Adom bibia boko ede nyame ase yeda senso ene won cheche ahodo a wode maye ene de o se eni nkoma mfa stroke ho eye me de pass ye ba enka me de menya nka hypertension na stroke sa ho no ya mo no de bia nka wo ye nkomo because yare a sebi ade enche yare fon chewa wo ye hwan wo bejojo nti yenka ye ka stroke no a condition be no yo medase medenchia ema ahwefo nyina nokre asem ni se ye ka se stroke ejina ho ma eniama mienu na ema no ye hunu no se nipa desani wonam ho nipa bi onam ho bia no ye wo ahoma bia connect ko adwene mu na saa ahoma no ena ma moja edi moja eko adwene mu na eniama mienu eta esi whereby se moja na eko adwene mu no ahoma no etumi pai etumi hyemu ma emepai nti wonam ho nanso na ublidi ewo adwene mu chese moja esone ewo adwene mu nanso na wonye awe oti he kura bia wo kasa kama wo hweme kama otie ni ayeka nanso na leakage bi koso wo adwene mu nanso onye awe ena obiso ne de no the second thing na ede ba no so se obi wo ho a saa ahoma na nkasa no so onam ho no emu esi inti moja esese adwene no enya no entumi nya because ahoma na ebema ede moja ede akọ adwene mu no ena emu esi into utumu say there is struggle ewo nipadue ni mu nti saa niama mienu we ena di stroke eba na ni titru ye wa wo mojambro so wo mojambro so every person who da BP droso for so many years wa unim say we hypertensive stroke yare edeno ena enam unze when there's so much tension ewo blood vessel no ma de yenko yefie mu unze sometimes ubie pipe uti pepepepepepe ase insione ba ase mpese beba obeti hwe obehwe no na either say emu esi ana say emu pipes ni bi apai wankwa fast specialist obetumi aboa na afide di bibia de beba ntina insu ese eko tank ni mu ana ese unya wo fie ho no untumi nya saa na nipa no adwen no ete nipa adwen ete se polytank akoma no ne ebeka se the left ventricle pump eno ena pompi moja no pompi moja ne saa na efa brebu no mu se na brebu no betumi asone moja ne mu se sone moja na adwen no hia moja ne bi nti se that point no na se wo de no adwen no se o blood vessel na anasa ahoma no emuesia na che se adwen a moja se adwen nya no entumi nya
na also de no say mojambro so nte pressure on say pipe no say pressure to me gina your friend say pipe ni musa obedu bebia na afede na aho ase asoele pressure no gusu sa na afede apai sa na ekoso ewo nipa adwene mu and say wo ho na sa ya wuti to me ya wo ya just a common pain no to say pain no just a tipai na wo ho for so many years obi wo ha edu sa na o de wonsa eka uti na to musa fe na enhome me patcho me mfe ndi agro obi also ni timu to me gown akwese half sided headache and I say beka say migraine no just say ya che uti mu fa but efa eye wo yasa eba no akofa painkiller eba no me patcho there is a cause I say yetumi edue mu na yetumi hu wo ho na wakoma ebo pew ne beka say palpitation oya ade kakra bia na wabre oya ade men twen na ade no nka wontu ho na wombubungu ansa na wehu say wonya stroke there be you can be listening to me you can be watching us na wo stroke we ni aye wusu unze adwen no say ka say lack of blood supply into the brain and say brain function no say enya moja say enya say kwanya obefa so ehu ade kwanya obefa so akasa kwanya obefa so ati asem and all that brain functions no does ye as enya moja ehu hia mama ne papa enkwankwa nti se wo ha na se wutie wo hwe na pay na wo eye esichire yare wo eye mojambro so mesra memfendi agro this week ana busumi nia no eye month of eye mojambro so ana month of hypertension ye de na wotwi we esi ho all our branches wo hwe ewo Ashanti region Obuasefo Konongo Kumase wherever in Ashanti region Mumbo Modena Mumbra Ejuso Kwamo and Nana pay Juada Ekosi Fiada 7 a.m. to Enimbre 5 p.m. O Shayen Ewo Cape Coast Bomoden Yewo Green Hill 7 a.m. to 5 p.m. Juada Ekosi Fiada na exercise no ewie Saso na Aguna Swedru Strasbourg Junction Oben Aguna Swedru Bomoden na ena Kosi Fiada Bomoden na bra owo esikumo doben bra kwa Aguna odoben yewo kese ankasa hospital no kese wa Aguna odoben inti all over esikumo doben bra kwa mo amwo ejuma ko mo amoben mensa krom nya krom enkum Bomoden na bra Aguna odoben saso ena oba western region o hwe free elembele o hwe free takwa o hwe free enzema o hwe free sekendi any part of western region Bomode na mumra takrade fejai Maysport nefia enija semne se ye the stroke specialist all the way from India nyame ya adoma by China no the Ethiopia Airlines ababedu Ghana nyame ya adoma ukuada special strokes into say we hypertensive we diabetic we stroke patient ana unya symptoms of stroke ana say yare ayabuboi bomodin na behia Dr. Nyiha Palak all the way from India or the nimdie eba be kan ye ho na Adenta SDA Junction 7 a.m. o de say wonte brofo no kra na ye wo interpretator aha ye be interpretate me ankasa so me wo ho nia ube chiremu bia no ye be translate into English na nhwehwemu a esese ye bia no ma me say ne wo tamale na be fa flight aba wo takwa na be fa flight aba bebia wo bia no kwada emane mpa wo ho say Indian doctor eba be piemu wo C4C homeopathic hospital wa Adenta SDA Junction wo kwada 7 a.m. na watena se ewia 2 p.m. na ya sorry nti se china kra na oba bedan kran ya bra bedan kran ye hwe wie na ye say ye do ma all the branches na ye the amount bomoden na bra aside that anapay ene china so me yankasa matena se atil se nyame ya do ma china ye be kwa kofa doctor no so wo airport aba be ka ye ho Ghana had oba I think some years cry over 3 medical doctors in every medical homeopath every India Ayush ministry and the by
ye de omo kopie mpenifo bebre anim ni na ye hwe senya apomudin ebetumi akoso ye me pa cho first 100 callers opese wo share India doctor na bomodin na book appointment latest and there before 12 na ye hu do nipa do a sse or consult your munti baby a wo firi bia no bomodin ye sign amount 50% discount for first 100 callers number no e was screen so eno so ntu betumi afa pen and paper na watchro number no te me bo 050 00 40 331 050 00 40 331 and I say 328 05000 40 328 050 00 40 328 Moso amwo Amsterdam Mombo Modern and then pay Dr. French or no so Efri on my Paris France ababedu Amsterdam no so etna say from India ekosi fiada for all those in Europe. Dr. Michael Kojocha Martin na yetene nka fi C4C Homeopathic Hospital stroke di manu nche wansa nti yakeka ho symptoms bi a wo hu enyo no free 50% discount de omaya